Imamo dobre hotele, čak i solidne kongresne centre. Infrastruktura nam je također vrlo dobra i uz nekoliko dodatnih investicija mogli bi postati izvrsna turistička destinacija za poslovne ljude. Poslovni turizam nam zato postaje sve zanimljiviji jer puni hotele i turistički smještaj cijele godine i rješava našu najveću boljku, sezonalnost. Stoga u Hrvatskoj gospodarskoj komori je osnovana zajednica poslovnog turizma koja želi razviti i ojačati upravo kongresni i poslovni turizam. Jasmina Bilač, vlasnica putničke agencije ProConventa, izabrana je za predsjednicu novoosnovane zajednice, a zamjenik joj je Pavle Marković iz Bantursa. Fokus nove zajednice bit će upravo edukacija. Mislim da je vrlo bitno da kvaliteta usluge u našem sektoru bude na što višoj razini, jer to su neke stvari koje su klijentima najbitnije. Infrastruktura je prisutna praktički u cijelom svijetu, ali taj neki doživljaj koji ljudi nose odavde, to je ono što treba nama biti prepoznatljivo. Druga stvar je promocija Hrvatske kao destinacije za poslovni turizam. Imamo jako puno iskustva sa ljudima koji dolaze nam na radionice, na sajmove, na sastanke, koji i dalje ne percipiraju Hrvatsku kao poslovnu destinaciju, nego kao destinaciju sunca i mora. Od poslovnih skupova prema strategiji razvoja turizma očekuje se puno. Poslovni turizam se i događa u onom periodu kada ta hotelska infrastruktura, bih rekao, nije dovoljno popunjena. I ona je sigurno jedan od onih odgovora, ja volim reći sveti gral, jer kako tu špicu sezone kod nas proširiti na predsezonske, posezonske ili vanjsezonske razdoblje, jer je to zapravo vrijeme kad se to događa. Naravno da te kongrese moraju pratiti i druga infrastruktura, nije, znate, vi dođete u neku destinaciju, morate imati shopping, morate imati golf igrališta, sve ono što prate. Nismo mi samo, da tako kažem, za sada, nažalost, manjkavi samo u segmentu da nemamo kongresnog centra. Mi moramo puno toga još napraviti u ovim drugim ponudama. Hrvatska turistička zajednica sustavno podržava kongresni turizam, a u posljednjih godina intenzivnije ulaže i u njegovu promociju. Infrastruktura je naravno ključan preduvjet za uspjeh i veći doprinos ovom aspektu turizma, no međutim tu se vidi definitivno pomak u zadnjih godina. Gradi se novi hoteli, gradi se nove kongresne dvorane, imamo nove kapacitete, otvoren je i novi kongresni centar kraj Šibenika, tako da prostora svakako ima. Nedostaje nam kongresni centar nacionalni koji je ključni preduvjet da postanemo destinacija koja nije isključivo za male i srednje kongrese. Hrvatska turistička zajednica sustavno podržava kongresni turizam, a u posljednjim godinama intenzivnije ulaže u njegovu promociju.